Attention TV so now we Attention TV dey say we inspire you more. Won say atoyenchem kese pa ano odin a ye mame ma sebe. Wo mu fie ko anim a wo mu pa akwadro samuti wo mu nyina ekokrum ko pene a wo mu so mu nsa ebe ko mano no asem kese esi wo Kantamanto no ano odin pa na prophet Kumchacha say wonim say Asamoah Gyan ye obi a sebe wo ye public figure ni pa enim no wo kasa kire nkrofo a ni party anase sebe nyansa e woni ti because Asamoah Gyan won sheda anya palasa wo bebe tra social media kan nyansasam eni abotoyem bi e dia tire nipa no mame fo no kra bi mu atwe e camera si omo nim apaye shatawale chel say won be bo mo na Asamoah Gyan de sebe wadi nkwalasem kakra abeta social media say ejana eto ye Kantamanto edwadifo no ne yamanim no eye MPP ni NDC wonyi wotwe anase adoa MPP for betimi edija no akotum sanso na NDC for so betimi a planning enti Asamoah Gyan say sa two parties fue wo mo na plan dija akoto Kantamanto na prophet Kumchacha say wo ba betia eye Asamoah Gyan mayete prophet na midindi osofu Kumchacha na mewaha because of yenua Asamoah Gyan na ade baako a ya na de bi osofu Kumchacha masua Bible aya me kan ya me gina wa na me hwe yiye woni ama bi ho no say Bible say ashase anya den atise awieye iti David akan was Psalm 39 verse 4 wasi awurade mami hu me na aka eni awieye sabe Asamoah Gyan pa ana onam social media oye de oyin na enne ye soli enra na Kantamanto eja to ho na ye nuanom ma eni mema etwa adwo na won su na ka ye hu ye ka Asamoah Gyan ba bia nyame de wakoduo na ka ebia bibi o wa betumi aya na ka waye untumi nye bibi nso anya by force na wure chichile nsem na wo beka na waka na Asamoah Gyan abegina ho ena ejana eto ho no ena NDC fo ena ebi a won person ba power no ena won wa pagya e de ato won e ho ahye ena won person ebi on ye project wo ho ekogi sika e wo Bank of Ghana na won di ye project e wo ho ne ade won say ya na da bi osof Kumchacha meka ye bibi sisei that's Kwasiafo omo de be politics ya ne Kwasiafo ya na mo de be politics ya ne ma hu se monyin ana munyansa ne moja e wo akire sa asem we ya Asamoah Gyan obeka yi sa asem we nyansa ba kokure nim nyansa ba kokure nim unu ya ne musu awra wato won da fe be bia e wa hye no and I be your politics. Once that minim say depression yo say a dear ben mental dear ben yo I don't know minim but Asamoah Gyan osofu Kumchacha enye di ehia ni yo ya paneti na wo say no enu na ehia yen Asamoah ya paneti na wo say no ene hia Ghana fo hia yen a wo ma ebinya yam hyehyɛ na ebinya BP e wo paneti ne ho no bepem na nkoi ena Ghana fo pɛ emu nsamatie ena nye de hia ne yo ko hwɛ Castro bra minia enye de hia ne ye kwane ko hwɛ Castro da fa Castro bra eno ne ade hia ba se wo be social media na wo shesing ret na wo kikemu fa eja to Kantamanto na NDC fo ena de be na politics na mu ni ade no hwa Asamoah we mfa so bi ye ni so one said down ya funny face 31st okwome ame ma bi we friend of Mama Vida were you so powerful woman nyame sa wana so pa ewo Kumase funny face ekwo
Any ye born the deliverance. Deliverance ye born on an what you. Sad deliverance in a boy, you know. One say, Adia chain, you know, and the minimum. Sa first Asamoah Gyan funny face spirit in it tutu, you know. Mama Vida, prophetess Mama Vida. Ebo funny face deliverance. That spirit, you know. That tutu free funny face, you know. Say I know na befa Asamoah Gyan. I don't know. I can't tell. Yes. That can sabi Asamoah Gyan. Na yenimu pa. Na yenimu kaneno. Na wabetina social media. Na we say sing that. Na we teacher say a jato baby a nyame yeshira wo skam. Na ke bia ba kansem bi na ya wure chichile ne ade no. Wabetina na ade ya politics. Ena NDC for ena de ebia one person on the one eya de aba project ena one kwajiska ena de aba Asamoah Gyan jai hey jai kawanotom shut up enye de yin ne me say wohwehwe castro bra enye de yin ne o me say ye paneti no a wo men krofo nya BP no eno na ye pemu nsamatie ni ade forget when you na UK ni beka say totally badadash What is going on? It can be MPP or NDC. Me, he been free. It can be MPP or NDC. MPP, bet me I can say, okay, Mami Shenona, NDC so, be a person project, be or unquire of faso, aka. Then you are clear on, then they can do their project. It could be said, NDC so, Onyaska, it's your best son. Now, Wako Bank of Ghana or my Sikalawaji. Now, so your project. A bit of Abanisa. A bit of Abanisa MPP for almost see, they are sent out to NDC. So, I'm not taking sides because I won't allow myself to be used again. So when I'm talking. To be a new side. Message I will comment beba Asamoah Gyan wo kasa ye anase prophet Kumchacha so baby on also the fire no enye the comment bra attention TV e be come kwentwa.